aha ni mu mujyi wa Uvira. Aba ni abazalendo bangoma nzito biteguye guhangana, ariko abaturage bari mu bwoba bukomeye bijyanye nuko bazwi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni mu gihe rero mu majwi yumvikana hari abaturage bavuza induru, ntabwo bizwi niba ibi byishimo ari ibyo kubakira mu buryo bwiza cyangwa se niba ari ubwoba. Gusa ibyari bamwe bavuga ko ihungabana ry'umutekano rirashoboka kandi birizewe. Tureba akantu ku kandi ko biri kuba, imirwano ikomeye irakomeje mu misozi. Kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'icyumweru, imirwano ikomeye irakomeje. Amakuru yizewe ari guturuka mu gace ka Ndondo muri groupement Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aremeza ndetse agamya ko kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere 2026 habaye kwiyongera gukomeye kw'ibikorwa bya gisirikare, military escalation, aho ingabo za leta iharanira demokarasi ya Congo Fardc ziri gufatanya n'ingabo z'u Burundi Fdnb n'imitwe y'abazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR bazinutse mu gikorwa cya contre-offensive kigamije kwisubiza ibice byafashwe na MRDP twirwaneho ku wa gatatu. Kuva mu masaha y'urukerera hagaragaye movement of troops iva mu bice bya Uvira centre yerekeza Sange, ndetse abandi baturutse Kavimvira berekeza mu misozi ya Mitamba nayitwa Kirungwa mu bijyanye no kongera ingufu mu birindiro reinforcement of positions hifashishwa abasirikare bafite intwaro ziremereye n'izoroheje, harimo mortier, mitrailleuses za rudre n'imbunda zo mu bwoko bwa PKM ndetse na RPG. Amakuru ava mu nzego z'umutekano aravuga ko iyi contre-attaque yari igamije gucamo imiyoboro y'ubuyobozi n'itumanaho command and control line ya MRDP twirwaneho no kuyitandukanya n'imirongo yayo inkunga supply lines ikomoka mu misozi ya Bijombo. Ibice byagizweho cyane ingaruka mu gitero cyahitwa ndetse byaje biva yitwa Biziba hafi ya strategic high ground igenzura inzira zose zihuza Uvira na Ndondo ya Bijombo. Kugenzura aka gace bisobanuye fire dominance, observation advantage n'ubushobozi bwo gukoma imbere ingendo z'abanzi. Kwa gatanu MRDP twirwaneho yari yashoboye kwirukana repire uruhande rwa leta mu bice bimwe na bimwe. Ingabo za leta Fardc na Fdnb zisubira inyuma mu buryo bwihuse, ibintu bizasobanuwe n'abasasanguzi b'intambara ko bizakozwe mu buryo bwa tactical withdraw under pressure, nubwo bamwe babifata nko guhunga mu buryo bwateguwe. Kwa gatandatu imirwano yari ikiri mu buryo budasanzwe, ibyo twakita sporadic ariko ikomeye mu bice by'imisozi, aho terra advantage yari ku ruhande rwa MRDP twirwaneho kubera imisozi yaramye, amashyamba n'inzira nto bigora ingabo zisanzwe regular force kugaba igitero cyihuse. Fdnb Frdc bari gukoresha progressive assault tactique, aho bageragezaga gufata ibice buhoro buhoro birinda kwinjira mu ambush byashoboraga guteza igihombo kinini. Ku rundi ruhande MRDP twirwaneho iri muri defensive offensive posture ivuye ku kwirwanaho igakora control fire n'ibitero byo gutungura hit and run tactics. Kwinjira kwa FDLR n'imitwe y'abazalendo muri iki gikorwa zongeye complexity y'urugamba, bituma bo coordination challenge ku ruhande rwa leta cyane cyane mu bijyanye na command unity ndetse n'ibijyanye no kuyobora urugamba. Nubwo kugeza ubu nta mibare igaragaza abantu cyasa abarwanyi baguye ku rugamba, abaturage mu bice bya Ndondo, Kirungwa n'ayitwa Mitamba baravuga ko ubwo bukomeje kwiyongera, benshi bakaba bahisemo guhunga berekeza mu mujyi wa Uvira. Hizewe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 2026 ina urugamba rwagaragaye ko ruri kurwanwa mu ishusho nshya byongeye gukomera. Ni mu gihe kandi kuri ubu AFC isabye isi gutabara abo yita abanyamurenge bakomeje kugenda bagirirwa nabi. Kwa gatanu ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2026 ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwira amashusho n'amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira n'utundi duce mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aya mashusho agaragaza
ibimenyetso bikomeye byerekeranye impamvu nyakuri y'icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyo guhagarika internet muri aka gace. Nk'uko Alliance Fleuve Congo ibitangaza, iryo fungwa ry'itumanaho ryarigamije guhisha imyiteguro y'umugambi bavuga ko ugamije gukumira no gutoteza abaturage b'abanyamurenge hifashishwa imvugo zibiba urwango, ivangura no gushishikariza urugomo rushingiye ku bwoko. AFC ivuga ko ivyo bikorwa byagiye bigaragazwa n'ubutumwa bwakwirakwijwe ku mugaragaro ndetse n'ibikorwa bitandukanye byagiye biba bigamije guhishingiro ibikorwa by'urugomo bikorerwa abasivile. Iryo huriro riravuga ko ibyabereye Uvira bigaragaza yonyorwa rikabije ry'amasezerano yo guhagarika imirwano n'amasezerano ya Doha, hagashyirwaho kugabanya amakimbirane no kurinda abasivili mu burasirazuba bwa Kongo. AFC irashinja ubutegetsi bw'Kinshasa kurenga kuri ayo masezerano mu buryo bugaragara binyuze mu bikorwa byo gukangurira urwango, gutera ubwoba abaturage no kubabuza uburenganzira bw'ibanze buri mu burenganzira bw'itumanaho. Mu itangazo ryo AFC iravuga ko guhishira cyangwa se kwirengagiza ibikorwa n'umuryango mpuzamahanga bishobora gufatwa nk'ubwumvikane bucecetse cyangwa se ubufatanyacyaha bukorerwa abasivili batagira kivugira. Irasaba by'umwihariko umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa OEF n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ryigenga ryimbitse kandi ridafite aho ribogamiye kuzavuzwe. Iki kibazo cy'umutekano muke muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu bice bya Uvira, Minembwe, Fizi kimaze imyaka myinshi hashingiwe ku makimbirane ya politiki, imiyoborere mibi, intwaro z'amatsinda yitwaje intwaro n'amakimbirane ashingiye ku butaka no ku bwoko. Abanyamurenge ubwoko bw'abanyamurenge butuye muri aka karere bumaze igihe kirekire bugaragaza ko buhura n'itotezwa, ivangura n'ibitero byisubiramo bigatuma ikibazo cyabo kigira isura mpuzamahanga. Mu gihe umutekano ukomeje kuba muke, AFC iravuga ko guhagarika internet byongereye ubukana bw'ibibazo kuko bizabujije abaturage gutabaza abanyamakuru, gutara amakuru ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukurikirana uko ibintu byifashe ku butaka. AFC irasaba ko hakorwa ubutabazi bwihuse bwo kurinda abasivili, gushyiraho uburyo bwo gusubizayo internet n'itumanaho mu bice yahagaritswemo ndetse n'ibiganiro bya politike bigasubukurwa mu mucyo hubahirizwa amahame mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu nk'uko babigaragaza. Hagati aho muri Plateau naho urugamba rukomeye rurakaze kandi rumeze nabi nk'uko bari kubidutangariza, baratubwira ko ibintu byamaze kuba bibi cyane. Kuva kuwa gatatu itariki 28/2026 imirwano yongeye kuvugwa mu kibaya cya Rusizi muri Uvira hagati y'abarwanyi ba AFC ndetse n'ingabo za Kongo. Nkuko bivuga umuryango mushya w'abaturage b'abanyekongo Fardc, umutekano uracyari muke muri aka gace ka Uvira. Kuva kuwa gatanu imirwano ya mbere yabaye hagati y'impande zombi mu bice bitatu by'ingenzi. Umwe yagize ati, dukurikije amakuru hari itsinda rya mbere ryaturutse muri Magaja maze rirwana bikomeye ku birindiro bya Wazalendo muri Kahamba na Kashatu mu gace ka Mido Plateau. Hamba iherereye mu misozi miremire ireba itsinda rya Runingu mu bwami bwa Bafiru. Ibi bikaba byaratangajwe na Calve Binja, umuhuzabikorwa w'isosiyete sivile. Izindi ntambara zabereye ahitwa Ibiraba n'ahitwa Runingu ku muhanda national route numero 5, urwego rw'ingenzi ruhuza umujyi wa Sange n'umujyi wa Kiriba. Mu gace kamwe ka Runingu ingabo z'u Burundi zitwara ibikoresho byazo byatwitswe na M23 ubwo zinjiraga mu mujyi. Ibi byabaye hagana saa 12 z'umugoroba nk'uko sosiyete sivile yaho ibivuga. Nk'uko amakuru abivuga, nyuma yo kuva muri Uvira AFC ku itariki ya 17 ingabo za Kongo n'inshuti zazo z'abazarendo bahise binjira muri uyu mujyi. Mu itangazo ryatanzwe na guverinora ya Kivu y'Amajyepfo binyuze kuri guverineri Jean-Jacques Perusi, yatangaje ko ubwo yagarukaga Uvira ingabo zongeye gufata Kamanyora na Bukavu, zizagapanga gahunda yo gufata Kamanyora na Bukavu AFC irimo. Ibiro bikaba byarateye impungenge, bamwe bagaragaza ko urugamba rwaho rwugiye kongera kurwanwa bagasubira mu ndwano. Ibi byose n'ibiri kwa mugero ko informa zitubwira ko hano hafi n'ubundi no mu bice byegereye hafi na Powezero urabona ko ari byo bice by'ingenzi bikomeje kugenda bigabwamo ibitero cyane cyane hano muri Sud Kivu ugereranyije n'ibindi bice bitandukanye. Ariko cyane rero ino misozi
ya Runingo yagiye igaragara ko ari imisozi ikomeje kugenda izanwamo cyane abasirikare b'abarundi mu ishusho itandukanye niyo turi kubona, kuko si gusa abasirikare n'ibikoresho bikomeje kugenda bizanwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ishusho rero y'urugamba ubona yuko rurimo icyitwa itandukaniro rya riri itandukaniro dukurikije uko byari bisanzwe bimenyerewe ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb nk'uko bari basanzwe bakora cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko urabona yuko barakariye ku rwego rudasobanutse kandi bakavuga yuko batari buze guhagarara ukurikije uburyo ki situwasiyo ihagaze. Yego, kudahagarara ni uko bafite imbaraga zo gukomeza, ni uko wenda hari andi makuru hari wenda agaragaza imbaraga zidasanzwe zo ku mirongo y'imbere y'urugamba, niyo mpamvu ituma bitari buze guhagarara Karemba Aimable. Impamvu rero itari buze gutuma abarundi bahagarara na yindi, bo baravuga yuko ibice byinshi by'ingenzi bo bashaka kubikuramo. Yego, cyane bo baravuga yuko rwose icyaha cya Rusizi bagomba kugikuramo. Bo bavuga bati twebwe kuba twakuramo icyaha cya Rusizi biraza kudufasha ko n'ubundi igisirikare cy'umutwe wa 23 aho bacishaga imisambi yabo y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare batugotagotera mu nzira biraza kubahagarika mu nzira ya nyayo kandi igaragara buri wese. Niyo mpamvu ubona yuko uduce twinshi dutandukanye rero uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb bari kugenda basa naho batangatanga mu bice byose bitandukanye, ariko navuga yuko ahantu n'ingo ni ahantu hari strategique kuko biroroshye cyane kuba bakomeza kwerekeza mu bice n'ubundi bavuga yuko bashaka kwinjiramo bya za Kamanyora. Urabona yuko byoroshye cyane yuko bakwinjira muri ya misozi ya za Ruburure, biroroshye cyane yuko ahitwa za Kakamba bahingira baciye muri bino bice, ariko nanone bakoresheje uburyo bwa tactics nyinshi cyane nk'uko bari no kubikora. Bivuga yuko ibi byose kandi binayobowe n'abasirikare ba Tanzania ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivuga yuko aribo bantu bakomeje kugenda batanga ubudasa butandukanye n'uburyo abasirikare bari basanzwe bahangana ku mirongo y'imbere ku rugamba hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bwana Karemba Aimable, biri kuvugwa nubwo tutarabona gihamya ko Uburundi bwa buri kohereza ibikoresho bitandukanye cyane na mbere, aho bari gukoresha cyane cyane kavimvira bazana ibikoresho byinshi muri Uvira. Ukuri guhari ni ukuwe nk'umuntu ubikurikiranira hafi. Rupango ibikoresho byo kuva Uvira yafatwa abarundi n'ubundi bagiye bazana abasirikare ndetse kandi n'ibikoresho, ariko bo baravuga yuko kavimvira n'ubundi ari igice cy'ingenzi ndetse kandi kigomba kubafasha gukomeza kohereza imisada, yaba ari imisada yakorezwa imisozi y'Iminembwe, yaba ari imisada ishobora kuzamuka kuri n'umuhanda w'Utusunari gatanu uva kavimvira uzamuka Kiba mu misozi igana Sanje. Birumvikana ko ari mu cyerekezo kigana za Kamanyora, yaba ari imisada n'ubundi ishobora kwifashishwa mu bice byinshi bitandukanye. N'ubundi niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi guhera hagati mu ntangiriro z'icyumweru gishize kugeza na n'ubu, urabona yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyohereza imisada y'ibikoresho kandi n'abasirikare mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Bwana Karemba Aimable, nyuma y'ibi bitero bibi bisasu byarashwe ahangaha Isange byahitanye abaturage barenga barindwi b'abasivili, kugeza ubu umwuka ari n'imwuka umeze ute nyuma y'uko bigaragaye ko mu bice bituyemo abaturage ibisasu biri kugenda biraswa bigambiriye kuraswa ku birindiro za Fardc n'abazarendo? Ubungubu aka kanya umwuka uhari navuga yuko ibisasu bikomeje kugenda biterwa bigamije kugwa muri ingabo zigenzurwa n'igisirikare cya Fardc. Yego, ahangaha navuga yuko ishusho fatizo y'urugamba uko Fardc nayo iri kubona ko M23 iri kugerageza gushaka kugaba ibitero mu ishusho fatizo itandukanye n'iyari isanzwe. Ubungubu igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'abafatanya b'ibikorwa babo, urabona yuko icyo bari gukora bo baravuga yuko bagiye gukora buri kimwe cyose gishoboka, bagakora ingamba z'ubwirinzi bwo mu kirere, nubwo bigaragara yuko umutwe wa 23 uri kubikora mu buryo bwa vuba kugira ngo ugere ku ntego zawo, cyane bijyana n'izindi tactics zitandukanye zo kwinjira mu bice Fardc ririmo, kuko Fardc igerageza
kongera ingufu cyangwa n'ubwenge bwo gutera amakuru atatu, niko uyu mutwe nawo wongera ingufu zo gushaka uburyo bundi bwo kugaba ibitero. Yego, mu yandi makuru mbere ko turi buze gukomeza n'ubundi tukajya mu bice byaho Plateau naho katubwira ibiri kuba, reka tubwira abadukurikiye ibijyanye n'uko Burundi bweretse amahanga ko budateganya gufungura umupaka wa Gatumba. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana kuwa kane n'abahagarariye ibihugu byabo muri iki gihugu ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga n'akarere yemewe mu Burundi baganiriye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo mu Burundi. Umupaka uzongera gufungura igihe ibisabwa byose byujujwe, nicyo gisubizo Minisitiri yahaye mu diplomate kuwa kane ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 ku cyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga i Bujumbura, ubwo yatangaga ikiganiro mu bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'impunzi z'abanyekongo mu Burundi. Nkuko byatangajwe n'umuyobozi wa diplomasi y'u Burundi, mu minsi ishize twabonye ibikorwa, agira ati mu minsi ishize twabonye ibikorwa bimwe na bimwe by'inyeshyamba z'abarundi zakomeje gukorana M23 n'ingabo z'u Rwanda kandi zigeye imbere zigana ku mupaka w'u Burundi. Ku rundi ruhande rwa Rusizi turakurikiranira hafi uko ibintu bihagaze. N'imbere yo gukomeza yagize ati Uburundi ntabwo bwigeze bushotora umuntu wari we wese, ariko mu gihe imipaka yacu igeramiwe Uburundi ingabo zacu ndetse n'inzego z'umutekano zacu ziteguye kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Usibye uyu mutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara na FRN ya Nzabampema, Minisitiri Edouard Bizimana ntiyemera ko inyeshyamba za FDC zikomeza kwemeza ko ziri kumwe n'ingabo z'u Rwanda zavuye mu mujyi wa Uvira. Aracyamya ko zikiriyo kandi zigikomeje operation. Ngayo gukora bwana Karemba Aimable n'ibyatangajwe na Dr Bizimana Edouard, Minisitiri w'Ububanyi n'Amakungu w'u Burundi. Ndagira ngo rukomeze no gutubwira operation ziri gukorwa n'igisoda cy'u Burundi mu bindi bice ku zindi axe. Operasiyo ziri gukorwa navuga yuko ari nko mu bice byegereye Baraka, nko mu misozi ahitwa za Kabanza, aho hazamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb, ni abasirikare bazanye mu masaha ya mu gitondo bashyizwe mu misozi yegereye hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, bambutswa berekezwa Baraka. Bakavuga yuko imisozi y'Ibaraka impamvu igisirikare cy'u Burundi gikomeje koherezamo abasirikare benshi nuko n'ubundi uyu mutwe wa 23 gifite umugambi ukomeye cyane wo gukomeza kwa divansa winjira mu mujyi wa Baraka uturutse hano mu misozi igeze Kabola no mu misozi ya hano hafi na za Minembwe. Ibi rero biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyo umwihariko wabo bavuga ndetse kandi biyemeza ushingiye ku biri kugaragara bari gukora, bavuga yuko bagomba kurinda ndetse kandi no kwambura umutwe wa 23 ibice byose ufite, aho n'ubundi imisaga basirikare koherezwa Ibaraka n'ubundi abenshi muri bo bagikomeje imbaraga zikomeye zo kwerekeza mu bice byinshi bya Kivu kugira ngo babirinde no kwigarurira cyangwa kwikiza ibice 23 ifite. Yego, naho kubirebana no kuba nabo barwanwa byo bihagaze gute? No kuba wenda abo bahanganye babagerageza kubasubiza inyuma byo bihagaze gute? Nuko kugeza ubu ngubu nta kidasanzwe navuga yuko wenda ubu ngubu wenda nko hano mu misozi y'Ibaraka cyangwa Kivu nta operation idasanzwe abaye dukurikije ibice cyo operation zabaye ku munsi w'ejo zimeze gusa. Haravugwa amakuru yuko mu masaha y'imbere agasozi kitwa Karemberenge gashobora kumvikanamo imirwano, kuko ni agasozi navuga yuko kari strategique kitegeye ibice bya Kasoti, kitegeye mu birembo bya Mwenga, aho amako akomeza kugeza imikanda no ku mihanda itandukanye. Aha nakomoza no ku muhanda Rusensinari 529 uvuye mu byerekezo bya Mwenga umanuka gatoya Kivu ku muhanda n'ubundi uhuza umuhanda uva Kivu yerekeza Karimi. Aha rero
karemberende amakuru mfite mpamo nuko ashobora kuba imirwano ikomeye kuko mama afasha kuri kohereza abasirikare kuva za Kasese no mu birembo bya Mwenda bagana mu byerekezo bigana hafi na za karemberende kandi ibisirikare Burundi nacyo kiba kiri gukora abasirikare ahitwa Kabanja Makunzi Marindi no mu bindi bice bitandukanye bagana mu byerekezo n'ibindi bihuriyemo n'imihanda iva izi imindi no mu bice bitandukanye bya Mwenda bagana mu byerekezo bigana za Karemberende. Yego Karemba Aimable, noneho tujyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu muri Nord Kivu bihagaze gute, ni iki kiri kujya mbere? Y'Amajyaruguru nta kindi ni no mu misozi ya Rubero niho nakomoza cyane kuko niho situation navuga yuko itoroshe. Yego. Mu misozi ya Rubero ubu Fardc ikomeje kugorwa cyangwa kimwe cyose gishoboka kugira ngo irebe yuko yagaba ibitero muri biriya bice bya Rubero cyane no mu misozi yegereye ahitwa za Moro, mu misozi yegereye za Kavinyonge kuko baravuga yuko mu gihe baba bakuye muri misozi ya za Kavinyonge n'ibindi bice bitandukanye bya hariya muri Rubero, ibi bishobora kuba byafasha bikomeye Fdnb kuba iya misozi ya Kavinyonge ishobora kuba inzira nziza cyane yo kuba bafata biriya bice byegereye hafi y'icyaga cy'Edouard. Icyaga cy'Edouard rero kikaba cyabafasha kwinjira muri iriya misozi n'ubundi isanzwe ivuga ya za Karimba, Bunguru ndetse n'imisozi yegereye Butungi, utibagiwe imisozi ya za Mushenge iri muri pozisiyo za Rubero ariko nanone zegereye muri teritwari ya Rushuru. Mu gihe kandi biri gukorwa n'igisirikare cya Fardc n'ubundi n'ibisada bivuga yuko iri guturuka i Butembo mu byerekezo bya Marinde n'ahitwa za Bunyuka hafi n'imisozi yegereye ahitwa za Butuhe, naho amakuru mfite ngo nuko hakomeje kugenda hazanwa abasirikare benshi cyane bagomba kugaba ibitero mu misozi y'imuri teritwari ya Rubero. Ugendeye ku biri kugaragara, haba hari icyizere cy'uko insinzi ishoboka? Ibyo birashoboka cyane ukurikije imbaraga Fdnb ikomeje kugenda izana ku bigo biri porogaramu. Yego Bwana Karemba Aimable, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uhita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.